Nandam na mo kong hi ko lang nga zing ni hlei kwa kong pang thar rak ngai ti ding in kanin som chan na mai un trouble kasi Palawa peng a rifle zot nak in hak chia pakhat nun nak aliam than Chiram palawa peng hongkhwa a rifle zot nak in hak chia pakhat anun nak aliam than kong kol chungmi ni September ni hleriata an chim nun nak liam mi hak chanu chu hongkhwa mi puai thang le pi ke lun ha I an fanu Shui ain kum nga asi I September ni hlei nga zan le swimia lam panga tluk a anun nak aliam hi asi kan khwa a si aya umlau si ai se lo nun nak aliam ha lo atu zong rifle zot nak in azomi an tam ngai tia tol chungmi cheu khat ni an chim alwan chia September tha azar khat nak le azar hi nak song a palawa peng mau boda gama acha boda gama le vo phechi khwa a hak chia pathum tal in tol chungmi pali chu si ai tlam pil lo ruang a anun nak aliam palawa peng chung a rifle zot nak akar ngai I zoral in ngandam nak le ren tuan tu na le si ai bom chan nak an her kong palawa tol chungmi na sin in thai si Mizoram in Myanmar ram lei a nan zor lo ding in no ngei tu pol ni an kham India Mizoram ram kul long tlai pengkom in Myanmar ram lei a nan zor lo ding in Mizoram no ngei tu pol ni September ni hlei ruka an than kong tol chungmi ni September ni hlei riata an chim long tlai khopi I a mi pakhat ni chun non hi bom sarnak cha a an manti in long tlai pengkom ukshoi tu phu ni an thai I a serwa thingri atam deuh hi palawa rakhain rampul lei I an lu pi ruang a non zuar an kham hi a semian lai tia chewal media a achim India Mizoram ramkul long tlai pengkom hi chiram palawa penglei a thingri pol alud I palawa in rakhain ramkul lei a alud ve tia thai si Nepal ram I dulo nak lang tar liao a palik pol mai thal zun thong khal zakhat leng chuan tong Nepal ram a aluan chia zau chung I kol chung mi generation zat hani dulo nak lang tar liao a khan mai thal thong khal zakhat leng chuan ton kong Nepal palik tong wangwei tu ni September ni hleria ta an chim September ni ria thok in dulo nak alang tar tu pol chu Nepal chawza ni an kham na I fa ngai in kut an thlak na ruang a dulo nak lang tar tu na ni palik sakhan le zung pol chu mai in an kham na I mai thal zun tam ngai song an chu na tia thai si Nepal palik boy pakhat ni chun Nepal ram hun kip I mi palik sakhan le chawza ren 22 pol an nak inzali som nga an rok I mai thal zun thong khal zakhat leng song an fir dulo nak alang tar tu pol li palik kar boy bai nak ruang a palik chungtal pathum annun nak aliam I minung thongkha zakwa somruk thum ni hliam man tuar chu chung a palik chungtal thongkha zakwa somthum kwa chu si zung in an chuak chang I minung kulali tu chu pezul in thlobul choma an siri chuan ton mi mai thal hriam nam vialte chu kan la kho than nak ha tlatlai na kan to aliao asi tia achim dulo nak an lang tar liao a tol chungmi generation zat somsari an nun nak aliam ve I minung zaling ni hliam hman tuar ve parliament bechai zung le president zung tal in zung pol le prime minister umnak in a Nepal chawza le tol chungmi generation zat tor a boy bai nak afa khun I kapni kar boy bai nak ruang a rupi billion tampi man sung nak achuak tia thai si Bamal khopi la kadaw nak pezul in afak PDF ni SSPC sakhan parshuk an lak chang sagai ramthan bamal khopi la kadaw nak pezul in afak I SSPC ralkap ni umhunan khwarnak aupo sakhan paruk chu kol chung PDF le tangti phunha ni an la kho changkong PDF ral mai thonglak nak shampi ni September ni thairiata an chim September ni thaili thok in Bamal khopi I mi SSPC ral kap sakhan po chu tol chung PDF le tangti phunha ni luhno in an ka I
September ni hleriat tiang kapni karka daw na visual in afak tia thai si bamau khopi I awmi SSPC ral kap aupu sakham pol chu strategy skin chun shrei mission ral kap SNA brigade zaruk hlaili in thazang zali shongmi anha I PDF tangchi phumhani number pakhat aupu sakhan mette chingkhwa aupu sakhan Rawa Hill AGBT Cheko kong khwa le sitro kong khwa sakhanti in aupu sakhan paruk chu tlamting te in an la kho chang kadaw nak chan chung a SSPC ral ka play in athi mi le hliam tur mi song an pam ngai chang atang mi SSPC ral kap chungtal pol chu pamau khopi a an pil di I visual in kapni kar kadaw nak afak tia PDF ral mai thonglak nak shampi ni chun an chim chupin a SSPC ral kapol ni vamau hongmalin lampi an PDE vamau khopi in ral shell mi tol chungmi na song an tlai na I ral phu a an man na tia PDF ral mai thonglak nak shampi sin in thai si Zikong khopi palik sakhan an lak officer tal in palik palshuk an thi I minung pali an tlai na Sagay Ramchan Kambalu Peng Zikong Kopi I Aumi Palik Sakhan Chu Tol Chung Sham Tlai Tang Ti Punhani Lungho in An Ka I Tlampling Te in An La Kho Kong Le Officer Tal in Palik Palshuk An Thi I May Thal Zul Hai Ni Song An Lak Chipin A Minung Pali An Tlai Na Kong Kambalu Peng Kong Paka Pani September Nil Heriata An Than September ni lai seri zan le swimia lam pathum thluka Zikong khopi I aumi palik sakhan chu Kambalu pengkom paka phashwe nak in Tol chung shem tlai tang thi punhani luhno in an ka I Tamtling te in an la kho palik sakhan la ka daw na ka chun officer tal in palik pashu an thi I palik panhi SSPC ral ka panhi ti in minung pali palik pol I an chungkhar minung pali le thongtla pathum zong tangthi phunhani an tlai na tia thai si chupin a palik pol sin in G3 May thal zun kwa G4 May thal zun khat MA15 May thal zun khat pistol zun khat le zin kwa zemazat zong tangthi phunhani kan lak chi kho kapni kar ka daw na minute lokal chung achua thu a Zikong khopi palik sakhan chu tlamting te in kan la kho hi a si I an sakhan mai in kan khang di thu a nu kan pil tak than na tia Kambalu pengkom paka phani an than ni a an lang tar chi Chawe peng ka daw na ka SSPC pasha an thi tlaingani hliaman tuar Korean National Union KNU ni an humhak mi tanay tari ramchan chawe peng Changmi tangkhwa I aumi palik sakhan in achuak mi SSPC ral ka polchu Karen ral ka PNLA ni an ka na I SSPC ral ka pasha an thi kong Korean National Union KNU ni September ni hleriata an than September ni hleli a changmi tangkhwa I aumi palik sakhan in Chawe khopi lay a ralam sial in achuak mi SSPC ral ka thazang zakhashong chu KNLA Brigade Hlaili Tang I Aumi Battalion Hlaini ni Pakawi Khopong a Rakbo in an ka na I SSPC ral ka pasha an thi chupin a minung hlai nga shong ni hliam han tuar I Shyamnam Zemazat Song KNLA ni an lak chi kho tia thai si chupin a chawe peng Pakawi khwalai a lalam sial mi SSPC ral ka po chung in ral ka pa lutaratong mi minung pakhat chu Chawe National Liberation Army DNLA sin a an shyam pol he a fon tia Korean National Union KNU ni an than ni a an lang tar chi KNLA sin a sham in ral ka ba lutar tong mi panhi dal in SSPC ral ka pathum ani fon SSPC ral ka ni sham in ral ka I an lutar mi na minung panhi le tangkapek in SSPC ral ka pa alut mi minung pakhat chu
Korean National Liberation Army KNLA Battalion Pakwasin ani Phon Kong Korean National Union KNU ni Anthan September ni Thaili Zangle Swimia Lam Pangatluk Khalaya Sombruk Battalion in SSPC Ralkap Wintrin Kumkule Kumriat Shaiming Kumsomthum Pakhatle Kamaya Zanga Sompwa Battalion in SSPC Ralkap Winter Audi in Andi Lakfon Minung Pathum Chu KNLA Battalion Pakwasin Anifon Andi Lakhin Avoy Laikhatna Ralkap Training Di Mi and CE Ralkap Winter Hi Singsom Sari Pek in Ralkapa Alutni Asi Ralkap Shemil Le Ralkap Winter Autu Chu SSPC Ralkap ni Sham in and Bod ni Ha and C Sham Nam and Nikan Chilo na in Romba Way to Hani Tilpon Le Edin and Bob na Tate in and Zaukan Ha Atang Ri Mi SSPC Ralkap Chungtal Vilte Song Niza Pisin Rak Ifan Sang U Tia Korean National Union KNU ni and Tani Lang Ter Online milhan in tangkakol mi minung somdet liang chu waral kap ni teluk chawza sin an kwathan na waral kap UWSA ni an humhak ni moram chung an tlai mi na online milhan in tangkakol mi teluk ram mi somdet nga chu alwan chia September ni thainga khan teluk ram ri cholet na gai in Yunan chawza sin an kwathan na kong Warampul thonglak nakshampi ni September ni Heriata Anchim Waral Kap ni Anhumhak mi Muram Chung online milhan in tangkakol nak le minung chokzor na kong he tlai mi minung zakhatsu Waral Kap ni Antlai na chu chung telugram mi sombet nga chu telugram ri cholet nak mangkha ge in Yunan chawza sin an kwat na tia thai si hi kong he tlai in Waral Kap Jomba Way to ni chun Tlayatong mi halaka hin telugram mi sombet nga song anetal Wamharam chunga pungning law in araklut mi ansi tukum thongni kulang nga kum chanchaw tia nga khan Ulay milhan in tangkakul na kunpul boyriat tiang luho in Tlayki na kantua chang Anram kan kwathan mi na telugram mi minu zathum hei khat ansi chang Chupin mi khang khopi boy ni tiang lu no in tlai khi na kantua mi nung zale thai nga tlai an si tukum September thai nga tiang andi lakfon mi nung zali kulan ru kan tlai chang ha tia an chim tlai atong mi telugram mi ha chu waral kap ni waram kulli telugram ri mi lin chiang yong ho mong liam pan san le lin chao manga ke in Telugram chawza sin an kwat na tia thai si Lungwali post tha sang akan pe kan thong chim angai tu nandi lakchung kane lom tuk ching shan thai jing lai thong pang thar he kane tong chan ha lai